Znači, 2012. je podignuto 14 dunuma kod 12 poljoprivrednih proizvođača na ovom području. Ovo što sad snimamo je u prvoj godini kad se već formirao plod aronije. Što se tiče otkupa ove biljke, odnosno plodova, velika je potražnja zbog tih ljekovitih osobina, tako da plodovi se koriste za pravljenje soka jer su inače oporog ukusa i ne koristi se za ishranu, dok se lišće koristi za pravljenje čaja. Kad se izvadi sok iz tih plodova, onda te košpice se suše i one se pakuju u filter vrećice i koriste se isto kao čaj. Vidimo aroniju kod koje se formirao već plod i ovo će biti prva berba u ovoj godini aronije. Inače, aronija se sadi u redovima, razmak biljaka u redu je 1,5 m, između redova je 3 metra. Uglavnom je to jesenja sadnja, jer jesenja sadnja je sigurna sadnja u voćarstvu i više se ne preporučuje proljetna sadnja. Nalazimo se ovdje na parceli zvanoj Johe koja se nalazi na nadmorskoj visini između 750 i 800 metara. Ovdje imamo zasad aronije koji je rađen u jesen prošle godine. Trenutno je u fazi kad se vidi da je već bacio plod. Na 3 parcele je podijeljeno 1200 komada aronije. Ovo koju gledamo aronija je aronija proizvedena u Bugojnu, znači domaće proizvodnje, a ovdje imamo još zasađenih i 900 komada aronije koja je uvezena iz Hrvatske. Evo ovdje možemo vidjeti aroniju koja je starosti 3 godine, ali je ove godine već bacila plod. Prije rata sam proizvodio luk. I eto, najveći unazad jedno 10 godina imao sam jedno 28 tona luka. Tu, tada. Malo sam smanjio, sad proizvodnju nemaš kud prodati. Imam zaokruženu proizvodnju. Proizvodim od barta do vađenja, do krupnog luka. Tako da sam proizvođač pravog zeničkog luka, koji je u fazi priznavanja. Pa nisu ni zaničani dovoljno upoznati. Sve ovo naše podneblje gore, luk, vojske pogotovo isto proizvode i oni luk. Zovem se Asmir Dizdarević, idem u srednju ugostiteljsku školu, poljoprivredni tehničar, 4 godine. Pa poznati smo po EU vetu. Ovo je moja parcela, zove se Vir i na njoj se nalazi zasijana mrkva. Zasadio sam površine 2 duluma. Stavala ima oko 270. Počele su rađati odmah u 3. godini. Višnja ne može da čeka kao kukuruz i pšenica. To mora što prije da se rješaje. Ali eto, sreća je što imam tri vrste koje ne dolaze zajedno. A imam prostora da malo duže da se prodaje. Bavim se ovom plasteničkom proizvodnjom 4. godina, svojim sredstvima uloženim, kreditima. Teško, površine ima 1300 kvadrata. Kulture se proizvode, evo vidite paradajz, ima tu gore paprika, ima krastavac i to je tu. Idem na veću količinu, možda će se i širiti ako bude nešto bolje. Ako ne bude, zadržat ćemo se na ovome. Pa eto. A na teritoriji općine Zenica
mi nismo znali proizvoditi ribu, razumijete. Nekad je bio onaj državni ribnjak na Bicićaku, oni su, znate kako je društveno je to i to je se ukinulo. Ja sam onda krenuo prije 7 godina u proizvodnju vlastite mlađi i iz godine u godinu je sve bolji i bolji prinosi. Nemam problema sa bolestima, nemam problema sa sve ok. Ovdje se radi o izvorskim, čistim, bistrim vodama. I kvalitet ribe zavisi isključivo od izvorske čiste vode. A ovo područje, znači, područje Šerića, Jastrepca, Orahovice, pa čak i Pepelari, ovaj gore dio prema Kovanićima, su puni izdašnih izvora. I može se napraviti jedno dramatično uvećanje proizvodnje ribe na području općine Zenica. I mislim da bi to za jedno 5, 6 do 10 godina, možda bi se čak i potrebe kompletne općine moglo bi se pokriti. Da se ne bi kupovalo na strani. S obzirom da se riba jedino može izvoziti Pa riba se može izvoziti, mi smo još mali kapaciteti. Pa valjda je Evropa prepoznala da je ovo to što mi možemo raditi. Na početku rada ljudi ovdje nisu baš nešto ribu konzumirali, nisu je znali ni jest na kraju krajeva. Međutim, vremenom uvećava se broj klijenata koji jedu ribu, a dosta ima i zaslugi ljekari koji jednostavno ljude upućuju, šalju na svježu ribu i tako da se riba sve više i više jede. Zdravstveno je poželjna i to je to. Ovaj posao radim već 17 godina. Moj kapacitet je oko 2 tone konzumne ribe, a trenutačno proizvodim sebi mlađi, idemo prilike 15.000 komada, mada bi mogao povećati na 50.000 minimalno. Tržište nije problem, samo je problem veća kapacitet. A mislim da Zenica može pojesti 20 puta više nego što je sad ovo. Najmanje.